Hello. Polity lotionless. Sat down. Duga matters. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ article number 19.1 ꯒꯤ article number 19 clause 1  ka sub clause A ga B ga tawgre ko A ga B ga da harido amana freedom of speech ni ko amana freedom of assembly ni ko asi ani se example in view da di freedom of speech yam important noi ko haidi freedom of speech ki makha da kari freedom kari right lay ka in to bodo haidi ngara koina naina ki bada freedom of press, freedom of right to information, right to internet access, right to silence, right to know the antecedents of the candidate, commercial and hate speech exclusion. Kano dadi polity gi kano dadi hai tare ko koigi Laxmikanth dadi yamna pibani bu ko adu pibado loinamak phadrsu ai khara nainaraga khara important oibadu khangkatlaga adum tawgiba yai ko aduga muksu mu article number 19 clause 1 sub clause B gi right to freedom of assembly hai tare ko mifam phamba dagi aduguma tawbagi su yawe ko adu du yawe but tawdabu koigi kari haini adu 19.1 C se tawrase koi 19.1 B da assembly id restriction yamna leigi ko id khudam hona harakanda 19.1 A 19.1 B 19.1 C ko sigi magi restriction adum leije 19.1 A gina 19.2 so ideni ko 19.1 B gina 19 kano 19.3 oideni bo ko ndoga 19.1 C yung tawrase 19.1 C sina mo kari hari gido akoi mayam yengasi ko 19.1 C 19.1 C 19.1 C se taseng bagi haragadi koina yamna haidi masida piriba freedom se kaino harakanda freedom to form association abadi association ama semba yabaki freedom duni ko freedom to form association freedom to form association sida harak to isa kaino harakanda magi statement hai tare ko constitution na piba statement se kaino haragadi koina constitution na piba statement se ko all citizen constitution na piba statement se mamang da su pigrabane ai padang pathoragi sida iraga leibado matam ya mange all citizens shall have the right to form associations adigi unions and cooperative societies sida association haiba ma association sidi mayam khangamani any type of association sida ha example pirakani ko association or unions haiba ma unions 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 the political parties yarokani ko or cooperative societies cooperative societies and this happen is a hana original constitution gi original magi statement do the yaw de sis ko kondang da tongana hapsalakpani kamaina hapsalake karam kanda hapsalake habidudi koina 97 constitutional amendment act 2011 da hapsalakpani ko sise cooperative society se si cooperative society se tongana class ama tawrake so cooperative society si khaktangi ko adagi magi restriction dong yengsi article 19.1 C zigi magi constitutional restriction ai tare constitutional restriction magi constitutional restriction habadi kaino maze absolute oideba absolute oide habadi
nang form tawin na association form tawning na union form tawning na cooperative societies form tawning na hekta pang form daw do yade ko magi su restriction leba restriction se kara da pige haragadi koina 19 da pige 19 da 19 close 4 da ko 19 close 4 da har is there magi ground hum khpi ko there are three grounds ko grounds for restriction daw na bagi magi ground hum pi kari no have the yengsi sovereignty and integrity siresa ai example am pera ke ba khogi india gi ning tam da kai na ba natraga india je thugai na bi da political party sem ya bra yade ko adu dum unlawful organization ne corrupt to ne ba du ko bududi koina khogi kano se unlawful organization example am haraga underground group ma'am am lady da ko naxalites kumba tu gum sing public order thugai na ba habedi kudamona harakanda political party or any strike at or matam na moina hadi irang ga thokpa leidana ko adugumba to gadaba organization oibi yade morality kudamona mi hat patupi adegi kai hani moral da sokpa adegi any content in online da su leire ko sika any online content amada fataba thagalakpa organization kudimak se morality gi ground da moje thingin bi ya ko 19 da balaga so judicial interpretation am yengse judicially ma se supreme court on adegi high court na kari high ge ba ma se magi maram sita ko judicial interpretation da di koina kaino harakanda constitution se sigi constitution nge provision da association bidding se karam ba association no haibado mana phasana explain tore ba abandi kano da di phasana moi ahum gaktani ko hari se abandi association ne unions ne cooperative societies ne si ahum se gaktani hari se constitution da di but the judicial interpretation da di magi right ko available bodies magi piba kari right available oige do magi karam bodies ta right available oige do piba sida yari se ayamba hadi body ayamba dum yarni ko habedi ayamba body yarni kudamoin harakanda political parties se mana yahalleba ko sigi 19 political party any political party ma form da se 19 1c gi makhada yai ko political parties and political party ma recognition to ga ga di Canada to hongani ECI ko aduga sigi matang da su question khara thine ayama matang da adu political parties election gi matang da ai mun ne rakhige like question yam hangan base koi national party se karam condition the national party corrupt hai ko or state party ma se karam condition the state party corrupt hai ke am proportion ke am karaga di ke am oigani ke am karaga di national party oibe yani ko regional party size na karinu ka do adu do ko na mun ne rakise companies su challe ko sila companies adagi farms partnership farms ko adagi clubs ma'am lai ko se adagi civil societies ma'am ma ni mai ra pai business societies ko trade unions ko adagi sigi matang da ama handak ta thokiba kano ma ka harake Samsung gi koi gi Samsung workers ingi protest ama ka Tamil Nadu da tawe ko yam kuina tarome Tamil Nadu da khabar da su yaw gi bani ai khabar analysis ni na bada yahongani adu da kai doge harakanda koina naina re se kaino da trade union se koina sarkar gi union khatang hoina khalleba like judicial interpretation sida tawri se hani matam trade union bo hai taragadi koi gi sarkar gi thabak tawba traders hai tare ko sarkar gi thabak tawba mi singna khatang workers singna khatang sengmadam di haibagi idea am khak leba du supreme court na
trade union hai se any company amagi workers sing su trade union je semba yai hana phongre ko trade union ama sembagi haidi adudo kamai tawge hara kan hantakta Samsung gi khoi gi India Samsung India gi waka me pam moi kyam kuina ga mapan da thoga ga phambani ko haidi workers sing jina moina demand tawrise khoi gi moi gi su phajaba haidi matik chaba right ko Tamil Nadu da matik chaba right piu ko gi trade union gi type to ko adudo piu na habine ko adudana sigi matik chaba right che Supreme Court na pigre Supreme Court na kamai na pigi hara kanda khoi gi Supreme Court na hai se kano horizontal fundamental kano freedom sing se can be apply horizontally habiti kaino hara kanda koi gi both habiti that is kaino hara kanda both public and private tasu yai sine bhais habiti trade union se private ki organization habiti Samsung gi moi gi worker sing protest story se si trade union gi through da akoina trade union form toraga semba yai sine trade union da fangadaba any right khudimak to moi de su loinama phangani sine ko haise ko private entity state ki wari khatana te public ki khatangi na te private chu yai sine bhais ko Samsung Indian workers protest ki matungina duna trade union form tawagi khogi moigi right ma'am am lay ko like sidai sa mention darom ai tare sigi news sidai mention darom like trade union haibadi si act ko 1926 ko and industrial dispute act kaina ko industrial dispute act ko industrial dispute act 1947 adagi khoi kano ge da su international labor organization hai tare ko kan magi convention ma'am am su lay ko convention ani dum lay bani tum yeng salo asigi ma'am sigi matung ina su ngasagi any private entities hai tare ko private companies oigera amagi workers sing se trade union form to ba yai ko trade union gi role lawba yai ba adu duni ko manas lesa high grise Supreme Court hadak anawbani ko aduna trade union gi potsima hangakpa yai ko haibadi any question nama trade union gi matang da ko any question nama hangakpa dum yai current affairs ni ko aduga khoi gi kahani trade union nama form tore association nama form tore adu association form tawdi yaraga magi formation di yaraga ko administration natraga operation di free with the brab ya da brab yai adu su ko yai ko right che karamba pigi har kanda complete right ko complete right of formation ko formation administration ko adagi and operation ko sigi jingche loin pi bi ko loin pi ko just not just formation ka tanate administration su operation su haidi union the form tawagi or association the form tawagi ko 5 su bada kadida kana negative right su lay negative right se loina makki loi ayamana loina leibni ko freedom moi akoi tamakadu freedom taruk ni freedom taruk makki loina mak lay ko negative rights negative right habidi kai nara kanda ai association the form tawrige bu ya not to form or join an association ai hierarchy ko si se akoi gi si kano atopa kano da tama se ado ai ne example se masena ngara ko koi gi kano gi company ma khak lay bu company sina maje thabak se topchere ge ha ko si se kano gi do hoidoi ne koi gi mathang freedom makha nai na rakhini bu ko freedom makha nai na rakpada yawrakani bu ko ado kai hai ni ai thabak union se ai topchere ge union se thugai ge kudam moina trade union am lay ko ado company se sigre company sibdagi trade union se khoi se trade union se laijara gumge na tokcha ba ya koi myam se trade union se kano defunct tawre koi trade union se thugai jare habada
government na thugai ba yaroi ka hain thingak pa yabdi ko yadi ko aduga right excluded masidesta yaudaba right khara lay khoigi right hai tare ko sidesta exception duni ko sidesta right excluded right ko excluded right sisini ko marudi sisi paikha da hangare karam right sing association form to boda yaudi karam right ni yaudri se strike to bagi right yaudi ekta trade union form tawragadi association form tawragadi ekta strike tawbi adagi kai haini demand phangdraga kano tawbi adu yade or lockout hai tare ko thabak su da bida adagi adu taw da bida protest tawra lei bidu yade masi se koigi rk ranga gran ko ga huski 2003 da ta gi bara amagi matungina tawbani ko sigi ka su important oide illegal activities ta moise yakshan be yadi like criminal activities laitana conspiracy dagi ka haini public place public ta karge daba pot amada tawba yade ko dagi mere membership hai tare mere membership sisini ko maru se sigi mere membership is not always ko a crime kudamai na haise aise terrorist organization amada yaurore ne khalase terrorist na so any organization amada yaurore ne khalase ko trade union amada do trade union na fatta thaba ama tawrude aidi yaudre ko or ai exam member am oide ko aidi yaud member di oiru ko moin trade union na fatta thaba am tawrude like strike tawbani khangde ni halum ni khangde ama tawro adoi taragadi aido crime na chenagadra hairagadi always chenaroeba compulsory nateba karigumba aido thabak tabudu da yaram taragadi chenabadi yai ko but tabudu aido membership oire na hekta thaba punbadi yadiba ko adusu supreme court na tawbani ko adubu industry gi kudamana harse sidesta exception amakak lei ko like sije point amoina irake sidesta karigumba for industrial legislation I will the industrial legislation pulap ki oina di yadre ko sarkar ki maekta ihau badi yadre private company am lere private company gi magi law rule and regulation lei jadui natra adugi rule and regulation dugi manungda koigi sije mamang da su thokrabdi ko rule and regulation lei jadui ni rule and regulation sida koigi right to id strike to baya den hagi dress this mathak sida ko no right to strike to baya den aduduna mogi company dugi tawba thabak tawriba mi jingdo madu jingdo strike to baya den ekta namjan biba ko company manung juda company manung sida company duna strike to baya de rule lay constitution da lay adu lay na tawraga ekta thingjan ba adu di yade haidi industry masa manung da di industrial legislation da di koigi right to strike se lay right to strike kaino haidi ai pen da fogdok pa yadre taragadi ha bargain but right to strike in a bargain I mean yanaba ma purakpa ko hainaba natraga yanaba ma effectively adudi magi right delay aduduna hekta id legal right oina ni ko legal right habidi kaino magi manung de semsa industry manung du da masagi ek ama pansal ledana ko ek ama lesal ledana rule and regulation ire dana ko adugi legal right constitutional right dinati ko just magi company manung du khudamai hire sai se kano da tawre google da thabak tawre google gi magi rule and regulation lei sai adugi rule and regulation do aina adugi manung du da strike to ba yaroi habidi ba yade strike to ba yagadabani kaino di google company dugi manung du da aina strike tawzaraga aigi demand ai susmai soire khole haina bargain tawna ba yan ni dana ko adugi the right to the payable legal right oina but aduduna maram ora kanda ekta sarkar ekta taina dana sarkar de strike tawbudi yade ba ko adudi sarkar de taina ba yade industry manung masada da di yae ba ko dunduni ma haini so next article number 19
1D mula siko 19 1D 19 1D sina kaino harakanda koigi freedom of movement duniko freedom of movement se ani budi shui but abadu sigi se freedom of movement bi duniko freedom of movement magi direct statement da hari se kaino harakanda move freely throughout the territory of India haibako all citizens shall have the right to move freely throughout the territory of India ai iragum ko masi freedom of movement sina mana piningiba idea se kaino ko piningiba idea se kaino promoting nationalism ne haidi nationalism nation se pulapun ba unity ama laina bagi damakta nation jibu nuksibina bagi damakta whole nation jibu India sibu nuksibina bagi damakta adugumba promote tawba pot uma oidoi ni ko aduduni di nationalism gi id mong se bo ko aina hiningi se okay aduga ngasagi reasonable magi reasonable restriction lay reasonable restriction se koigi amarom haragadi loina maki lay ko magi reasonable restriction sina karamba article na puge habdo yengsi ko reasonable reasonable restriction sida 19.5 sina magi reasonable restriction odini ko reasonable restriction de yari se kaino harakanda koigi freedom of movement lay haidana hekta koigi kahani public interest da sokadaba freedom of movement di lay yade kudamai harase ko yengse ko general public interest ko sise example oina ai harage ko like habitual offenders kumba ibidi atopal mafam amda chalaga ma se hekta fattaba thaba adum tawba ko and crime tawbani khangde amadi nit khangde adum habitual offender kangu singse lu adum thingba yai adigi prostitute sise ayamana kano gidani ko koigi HIV gumba adigi H gumba sentokpa kangu ko asigumba kangu singse thingnabagi damakta general public interest oina HIV naba kangu singse chatpa yadi or corona matam da sune ko corona matam da su koigi corona patient oi taragadi madu chatpa yadi kaina ko adi laidana ko public interest ki matungina adumaina tawba thingba yai adagi protection of sise adum constitution na piramabani ngatani ko protection of the interests or and of any scheduled tribe scheduled caste yaudi scheduled tribe ama lere population ama moigi moigi kano se kannabagi damakta moigi kari kari haine moigi interest hai tare ko moigi interest haibidi koigi like distinctive culture ko dagi language ko dagi custom ko dagi property moi id moigi property sing ngak senabagi damakta kadawba koigi kai haini restriction lebe hai chatle haina ekta tribal area amada phatlauna chongjanba ya ponte ko ado freedom of movement se karam freedom of movement se no sidai se challi se habdo mo yeng se ko freedom of movement sida karam mana challi se haise ai haisarake ko freedom of movement sida challi se ani ni ko freedom of movement se tasembagi di freedom of movement se internal movement haiba ma external movement haiba ma external movement haiba ma internal movement sidana koigi ngasagi right to move freely inside the country right to move freely inside the country
inside the country ni ko sise kanana pige haragadi husike akoina nainari ba articles 191D and niko aduga sigi internal movement laire sigi external movement sina kaina harakanda right to move outside the country to move outside the out of the country and come back halakpo ko halakpasu masisina kanai makhada lay article number 21 article number 21 makhada lay ko aduduna article number 21 ga kano ga se khenayebo ko habidi mapalam da sakya haraga di article number 21 manung da adum ko sa pa di state manung da adum chatna ge haraga na 191T ko adudu makhajalo ko adi magi kano se bo habidi 191D gi magi mawong se bo ko sida laire koigi horizontal enforcement se sida su laini ko horizontal enforcement se habidi koigi rights karam rights pige haragadi koigi rights included haitare ko rights included include toroba rights indi koigi ko rights included rights sida yari se kai kaino haragadi koigi kaino mi yare horizontal enforcement sa inga sa hagre ko koigi public tasu private company dasu private me dasu dum enforce so ya ko even against private parties haitare ko adagi kari yawi harakanda koigi access su ya halebe access to services I mean chatpa khatana teba mafam da chalaga ai thabak mai madudai laiba thabak natraga madudai laiba mafam da laiba thabak natraga mai piriba kaino haidi services mayam jing do phangragadi achapo chaba bo yadragadi ko haidi mafam amada koi chale du ga achapo chaba bo yadragadi ha chatpagi di yara ga achapo chaba bo yadragadi kai kana durige aduduna adagi digital mobility sisini yamna husik kana laise ko digital mobility hai na koigi kai haini digitally chatpa hai tare digitally chatpa ai mafam da or aise ka manung da dum laire thabak se or magi mafam dugi haidi services ama kudamona harse pune da laiba exam ama aina sidagi thare khalase online the digital accessibility to PD digital mobility so freedom of movement sida adu juju chale digital mobility juju chale anywhere any state amagi aikoina digital access adum tawba yae ko digitally access tawba adum yae adu dubu digital movement ko mobility ko adu gumdu sudum phangba yae yan darani ko freedom of movement sida adum yause masada second freedom of si zama leisare hada nawa develop tarokpa ngatani ko yamana 19 kare 1E 191E se mung yengsi 191E da haini se kaino harakanda koigi freedom of seasona kaino freedom to reside freedom to reside and settle haidi mafam amada salaga reside tawraga or settle tawraga leibe ya bhadni ko freedom to reside or settle ko sida haining se kaino harakanda koigi ai reside tawge ko ai mafam amada leige mafam amada chalaga leige habase sise aduga mafam dudagi mafam duda adum permanent leige or mafam duda matam khara koiraga leiruge habase yaeba ko
ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ reside and settle in any part of the territory of India ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ any part of the territory ꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ dual nature ꯂꯩ dual nature ni dual nature ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ right to reside ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ right to settle ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯤꯅ permanent ꯅꯤꯀꯣ permanent ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯨꯁꯤꯅ temporary ꯅꯤ temporary ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯅ permanent ꯀꯣ dual nature ꯂꯩ freedom to reside and settle ꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ nationalism ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ important ꯑꯣꯏ nationalism ꯁꯤꯅ over localism dagi nationalism sin hen important oy the tiny ko sisina magi su reasonable restriction level reasonable restriction ado magi reasonable restriction sing asai gi kaino do chap mane bu ko season 19 masai gi mamang gi do 195 ko 195 siga chap mane masai gi 195 ta kari pi gi koina reasonable restriction se 195 ta kari pigi 195 ta koi reasonable restriction the general public interest ko protection of interest of the any ST ko adu jing to chap mane same as ko same as 191D ko 191D ke chap mane ko adu judicial interpretation mo ying se judicially ma se kari hai gi ba ko judicial interpretation judicial interpretation da koi gi kari hai ga har kanda koi gi case ama kang lei ko gopi chan phadra swai ko si se so khangjal lo ba ni gopi chan case 1955 gopi chan case 1955 si matung ina koina ka dog har kanda koi gi state amana ka dog har kanda rules and regulation thamba ya state can impose ko regulation ko for administration ko for administration security or for developmental reason habidi kaino har kanda gopinath case gopi chan case na haining is kaino har kanda mafam amada chatpada kogi rule and regulation do the state government na thabe not private authority mi ama lae topaga state ama degi mi ama la kanda kogi kari haini sida satpa yada like example oina ILP sini ko ILP sida rule and regulation nang chat taragadi si tawba ya si tawba ya si mafam sida like ILP na traga so kogi restricted koi ka haini agreement ama sign tawina police station daga tawraga adi numit mangani gi trip se nang chang isa kari marang no khot pe no ka hangaga like Manipur da huzik laiba kano kamne class sigi matung inami foreigner la pa matamda koigi kai haini si police na ka wahang pang tawina nang kari marang lai no check shell si mapam da chat kano sigi buffer zone da chak kano khot kano chat kanu chalu adugi rule and regulation sing do hedi administration state tuna adum pibi dana ko state can impose regulation for administration security or any developmental reason harise ko this is gopi chan case 1955 ke matungin hairam bani ko adudune ba apply tawri to masagi manipur gi hek boundary he lanjala pa matamda police na ka pharaga haidi police na ka khamaga ga mi du da hairi ba ko liba mayam sing to ko adagi sida su chamane akoi gi kai haini ngasagi horizontal extension do horizontal implementation do sida su toy ai ngasa haigre ko horizontal implementation habadi kogi
state state na tawda khatang da thingoi private authority na torok da su thing id masi ki kenu se loina mo BBM had the private authority na masi ki pot se thing ba ya de ka right to movement se en nang lai kai gino nang si koi gi kenu se changai kai gino koi yum se changai kai gino hoi privacy ma su lai ko adu budi but the pu koi gi mafam am da la pa matam da right to movement right to reside right to adu du hai ba pot se dum tan ba horizontally ko mi man nang do la ga kudam man hires koi gi Manipur da mapalam dagi mi man la kan da ai lam lai ra ga lai ge ma settle do ge ha se horizontal implementation gi manung challe ko adubu ST area ST na lai be area da ya right ko se horizontal implementation no so ko na thing musa de state government nang pot lai ba thing musa de in phale area da koi gi mapalam dagi mi na la kan ne lam law ra ga lai da ka shwa thing ba lai te ko this is according to this 191 e gi matung ina ko aduga madudaida lesson ba permanently or temporary adum lesson ba lam lairaga lesson ba adum yai kasu kaide horizontally akoina thingum se ade state government na thingum su yade ko ani mangna thingba yade aduni horizontal implementation is private na or micham amana natraga state government na ani mangna thingba yade habli ko adagi 191 f amu yengasi 191 f se namu kari haige dum yengasi 191F 191F na harise kanino harakanda koigi 191F sidi repeal tawgraba engni ko this is not repeal tawgrab repealed ko laitre repealed right to property na se magi ma se laitre ko hana hairam is kamain hairam ge harakanda statement se kaino harakanda koigi the right to acquire ko hold and dispose of property se ko acquire tauba natraga paiba paisan man natraga dispose tauba se masigi property gi right fundamental right lerami simaina fundamental right lerakpa tanja sidati koigi every citizen da kadang piba right orami ni ko sise citizen da kadang piba right orami ni asida sidati kadang harakanda property se state government na lambi na saninge kalo masigi property se hekta yet right to property se hekta yet industry ma saninge lambi thong chakna ba khona ba da asukematic kana to ba adu na historically ma se yamna akoida kai haini kai haini ma se yamna chakri chak na gi ba yamna kaino to ki ba pot amani aduna constitutional amendment yam to gi sidesa ko haibedi masigi pot se lokthok sira lokthopam jira asidesa sarkar sine yana ba kari toksigi khotki ka habdi constitution habedi freedom moire da freedom gi article id freedom fundamental right da yawro ne constitution amendment to da ya like constitution amendment first amendment fourth seventh ko the 25th ko 39 adegi 40 ko 42nd si property gi constitution amendment ngata ne right to property adegi article se kadoge har kanda sidegi sounding dana koina article atopa khara hapsale article 31A ko 31B ko degi 31C se hapchan mane abedi enough oirakta hai ta right to property se si sorry chang na benina atopa kano season na bagina makta kano tor pai ta adu duga kedoge hara kanda koina koigi 44th amendment dani hadi 42nd pause dum lairami 44th constitutional amendment 1978 sidagi di ko right to property se abolish tawgre abolish right to property sidaidi septok nadre right to property se pungwang mangan fundamental right yawgidre ko aduda lokthokre je kaino haragadi article karam karmana 91 f sima lokthokre and 31 sima pulap lokthokre
ko mabani se lauthokre kari hapchale 300A inserted 300A se hapchale sise 300A se bo khoina right to property haraga dum hapchale ko right to property aina adum hapchale 300 se ko aduga kadoga harakanda 300A ni ko 300A aduga sigi 300A gi statement se mung yengse ko statement se kaina harakanda no person shall be deprived of his property save by authority of law yung ko authority of law da oina property ki right se pigi be warinda property authority of law ai tara gi any government na nangona piriba hanadi constitution na piba right oiramine sidadi kadore government na piba right oigre or government ki law na piba right oigre meaning di kaino hara kanda government na pamaga semtorok tara gi dum akoi inda be atre meaning se hanadi kadoba constitutional right oirem constitution na piba right oirem government na piba right oirem de dubu right to property is hujikti kari one kare government na piba right oigre kamaina law ma pass taraga kari karamba law right to property ki makhada leiba law ma pass taraga dum yare ko aduduna masigi statements and hanging is hujikti current status ta kari leirage hara kanda current status ai tare ko hana di dumaina leiramani adubu hujikti kari kamain taraga leigre haraga di current status ta koigi right to property se kari oigre ba right to property se legal oigre legal kano oigre constitutional right oigre legal ko legal right oigre ko legal right oigre ko aduduna maram orakanda kadore har kanda mase legal right oramnina kadore law pass toraga torani adu law du kaino ordinary law like constitutional amendment toroi ko constitutional amendment kasu toroi can be regulated by ordinary law ma kak pass toraga adum maze regulate toba yare khangra ordinary law pass toraga nangse ordinary law pass toraga nangi lamda dum lawgi yare ko no need for constitutional amendment tawge har kardi special majority ka phangadabani ka haindro aduga do amta kanadri aduga do amta seasonera roi this just ordinary law ma khak parliament pass toraga dum yagre ko no guarantee right to conference adi ado hanadi hujik le riba law sina ka dawrage har kanda protect private ko government na lamje lawrage habse ayu court ta wakat pa yai ai gi lamse noina lawwa yaro hena court ta wakat pa di yai dubu court ki rai duna tarak taraba court ki rai duna government na chumme na tarak taraba dui taraga de dum lam do lawgre executive na khodaman harasi kogi government employee min lamam sage na haraga nangi lamse lawgre lawwa la e kala se ada lawwa la da aina thing doi ne ai gi lamse da isung yon yoloi noi da isung yon yoloi hai doi ne da government na court chalane law gi matung ina koi gi sigi lamse mana law mana pidre aduna koi government na smai tawbani haire court ta wakat le court na high court loiga supreme court loiga any court amana adum nangi kano se nangi lamse government na lawrage hare pithokro masidi public ki oiba yam important oiba port omo oire lambe semdraga di yade hare da law ki matamda court na rai tarakodo adudo adum yara dabani ko executive ta namfu da lawadi yade but ko legislature ko legislative option na di yai aduga nangje government na nangi lamje lawba yadre ne lawba yana bai mong da mana lu semtoroga lawgi da ka shukai de ko government aduga nani law da hairam poto
adudum ingedamne law da hairamdraba aduna government na nangi lamda any lam ama dum lawbada law ma pass tawraga dum lawgibe yai ko khudakta mogi DC laga nangi lamdo koi oirani ka habadi yade ko but law ma semaga dum irai laina dum lawgide yai adagi kare ga hara kanda koi compensation pigedamni piroidamni habagi guarantee su leite no guarantee sisi lay taragadi yamna wani ko habadi compensation pigedawni haina lay taragadi lamje lawde lawning aroiba kasu ko haidoi ni akoina hoi compensation matik chaba compensation di pigedawni but tawdabu compensation suchoshodana pigedawni habagi rule de leite no guarantee right to compensation di pigedawni ko migi right ama soibadina ado compensation pigedawni habsigi exact pigedawni si pigedawni habagi kano rule de leite ko aduga supreme court su satpa yadre karigino supreme court satpa yadre se maja fundamental right oidre fundamental right oragadi supreme court direct satpa yadawni hoi satpa budi yaeba karigumba high court na yaraktra kanda ado supreme court dang direct chalu matamda high court ta hana thadarakani high court ta hana chalu chona ko direct supreme court satpadi yadre kaigino supreme court direct satke haragadi koi fundamental right kumba adugumba sopada oigadamne but masi fundamental right oiribra oidre right to property is a fundamental right ko oidre aduna high court article number 226 ke matong ina high court adum satpa ya aduga 300 is a ko 300 is a apply to karai da state government da or any company any kano da loina me apply to any person namada apply person natraga su any company ador kano or su loina me ya citizen foreigner loin ya ko citizen oigira foreigner oigira loin ya sis but awada bo ko 191F hana leirambado hujikti leigiterabado 191F sidi citizen da khatang apply tawbane hana di citizen khatang da apply tawbasida oirambani hujikti kedore citizen natabada sudum apply tawba yare meaning di kaina hara kana foreigner ama adai lae magi property ki right pu hai matamda property right to pi da yare khamba foreigner mada hana di property right che citizen da khatang phangalamani hujikti citizen natabada sudum phangale ko 191G means 191G freedom last ki freedom negotiation na this is the last freedom the freedom ki last provision niko sida hai se kaina har kanda this is the freedom profession niko freedom of profession any thaba ama tawbada freedom to practice any profession practice tawba ya any mafam amada chalaga or kano tawraga thaba ama tawba matamda tawba dum ya man haning is freedom to practice any profession khudamaina asista id occupation natraga trade natraga business any apa matum tawba ya ko like man has the high second profession lay ko profession ko adigi occupation ko trade business ko siloi na magtawba ya loi tawba ya ko magi reasonable restriction khara lay restriction habadi asagi sige reasonable restriction sa amam loi lay ko but kano e ga f na d ga e ga di samane magi reasonable restriction se article number 19.5 na tawani ko sige di 19.1g gi di 19.6 na tawrani ko duna close kaya lay haragadi 19 gi close kaya lay haragadi 19 gi di 6 lay ko aduga 19.6 subase masijina reasonable restriction of kanagi 19.1g gi reasonable restriction oidoine masijina yan tay ko sisu khangjan bada kanan ni ko 19.1g se kari kanagi reasonable restriction na hangakwa dum yai ko mangwa da pi reasonable restriction se kari no haragadi khoina profession ama practice tawba professional khan bai tai profession ama practice tawna matamda khoi gi kani ma se kayam yam hai masigi da qualification lay rabra
मासे हैरबरा सिगी टेक्निकल ओइबा क्वालिफिकेशन जे लैरबरा हाइबसे हाइबे याय टेक्निकल ओइबा क्वालिफिकेशन लैत्रगदी यावबे यारोय हाइना हाइबे याय अजी याद्रगदी कनोमा लौमी अमगी थबक्तुदा इंजीनियर म्याम अमा चलओइद्रो एंड देगी कनोगी इंजीनियर म्याम की थबक मथक्तुदा कोई लैर हैतबा knowledge illiterate मैम अमा knowledge लेतबा मैम अमा चलओइद्रो हाबेदी मागी क्वालिफिकेशन से पीगदबदी पीद्रगदी कोई कनो कारकने मसी से कराइदा मेंशन तौगे त कन 196 को 1 दा रोमान 1 दा कनो तौय खुदमन हायसे कोई in ek mana law state na law ma pass out da diare ko thabak se haidi self explanatory self implementary oidi law ma pass out da diare state can enact ko state can enact any law ma pass out bandum yai prescribing the professional qualification abadi koigi oza ko matamda B.Ed oigadabani ka haidana ko oza ko matamda B.Ed oigadabani adudu sigi kanosida challine technical qualification ko oza ma kaure example da ko B.Ed oigadabani haidro B.Ed degree for becoming teacher adegi kayani nangche graduation natraga kano class 12 11 12 ta ke haragadi nang MSc subject to ta ka durbe subject to oigadabani ka ko adi adugi qualification natraga di yadi aduguba do tawna bagi damak ta government na kadoba ek pass to be yare ko ek pass to be adegi reasonable sida ani shubada lady say state monopoly sisi am important ko state monopoly monopoly sanabe ai state monopoly ko chokka tharangi thaba ama tawba matamda chokka tharangi thabak to state na monopoly paisalaga state na loina ma adi paisa ta mani khangnya mani khangde paisalaga thabak se torok pa yai yengsi ko karam da yagi ado state monopoly permitted to carry on any trade tawba yai state na ko aduga moi amata yahon da be yai yahon loi su yai yahon loi be su yai permitted to carry on any trade business aduna sigi reasonable restrictions hai magi boundary se leite have meaning the reasonable restrictions se ding asagi partially restriction atani ko mamangi da thamami do sidadi completely restriction thambasu yai khudamai ne yu yon base mafam amada law ina mak thingba yai complete oina thabak business yu yon bagi thabak se complete oina thingba yai yadro adi law ek ama pass or ma ini partially thing mana to completely thing ba su dum yai ba duna sigi reasonable restrictions se complete restrictions oe ba duna magi boundaries kai hai ni boundary se yam chawe ko adigi complete oram ni na boundary leite have su yare ko corporation se government na own to dini ko mana own to ba na traga control to ba ga da bani sisi pan ngai ta ga yani ko habidi kai no har kan state na monopoly sana me example ai pirake ko complete oibe ma sidisu har kan mai provision se da ko exclusion ai tan thok ko je exclusion je complete oibe ai ko or partial oibe ai habidi khaji oina tawbe ai na traga partial oina hangtok pe citizen jing gyan tai ko adigi ka dog har kan da adi madu tawri se justify tawre court ta nang na tawri doi maram to kai gino ka na justification tawba yade no justification is required not required any justification habidi aina state monopoly tawri se kari maram gino habado court ta haru raw ka na haibe yade ai justify tawre kano to tawre ai thing lore
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ why state monopoly ꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ administrative efficiency administrationꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ efficiency ꯂꯩꯅꯕ efficiency ꯀꯣ mitigating social events ꯀꯩꯅꯣ social evil ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯇꯥꯟꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯔꯦꯜꯋꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ 100%ꯅꯤꯀꯣ countryꯒꯤ railway service pura 100% ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ railway ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯗꯦ state monopoly ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ railway ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩ railwayꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ company ꯑꯃꯅ ꯑꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩ business railwayꯒꯤ business ꯑꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ governmentꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ railway ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 100% ꯀꯅꯥꯗ governmentꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ revenueꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ defense and aerospace नत्रगा डिफेंस की खुजु खुलाई करी करा एनी गवर्नमेंट की खुलाई साब नि खंगदे नत्रगा गवर्नमेंट की एरोप्लेन साब नि खंगदे अमा खंगदे अकोई इसाना तौजब यादेको मसी जे कनादा सिने हारगदि कोई हाल लाइन अमा लेट्रो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एन अमा लेट्रो हाल लाइन सिदेस लोय सिने को कनो साबदने इंडिजिनस खुजुकुलाई साबदने खंगदे अमा खनेदे अदगी atomic energy su kana pai ba banate atomic energy su khuda mai hara kan atomic energy se like national power corporation of india ko npcil ko sigi national power corporation of india sina loi pai dui ni ko si monopoly government monopoly sani ni ko coal mining se almost like koi government loi pai ko like state government oigera mo oigera government loi pai except some khara natana 80% madi government pai doi ni ko postal service is hadi private company ma tawba ya ponte we hekta ko postal service yai ko hadi sina meaning sina tai se kaino hara kanda koi government ji chokhatna ba administration da efficiency leina ba gi damakta adigi society ji da fataba tholakta na ba gi damakta profit masagi tanjana ba gi damakta koi gi railway gumba defense aerospace gumba atomic energy gumba coal mining gumba postal service gumba sidi government na loina five state monopoly lei tai ko aduduga masi se kari marangi leidi no haina court ta wakalakpa matamda court ta moi court ta wakatpa yadi ko naidi kari marangi leidi no hai government na chokka tharangi tawbai ni aduna court ta wakalakpa sigumba pochi wakalakpa yadi ni supreme court lawre adugi wakalakpa aduna ni mana not required to justify its decision hai siko duga koigi kai haini complete oibe hai full oibe like you yon base completely thingy state monopoly le say completely thingy kari manangi no completely thingy do reasonable restriction da completely thing base si katani ko yari se have the sigi article 191 g se katani completely thing mis exclusion de yin siko have the state monopoly di sanai hare exclusion da kari exclude torok ya age have the yin se exclusions ko exclusion da koi kari exclusion or pa like koi immoral or dangerous activities like khudamana khara pallabada koi women trafficking gumba adagi kai haini trade yu yonba gumba sigumba samte yadre ko dangerous activities ko adagi exclusion che example
ko exclusion se immoral or dangerous activities ma'am am taw ya adagi right to close business is mangon de yausei ko sijini ing sa haja the right to close business sigi yam nokning ba wari em leba close business nokning ba dina te khabar da hantak te yawgi bani ko right to close business sisi yam yamna id yam interesting oi bani ko see right to close business se kano de yawde ko constitution de yawram de but taw da bodum hapcham moina sigi right su yawe na khangjat bani ko freedom not to do hai ko freedom of not to do ai tawroi ha bi ai ai thabak se tawroi ha bi ai tawroi ha bi thing ba yade abedi voluntary closure taw matam da thing ba yade voluntary closure voluntarily close taw ba yade example the industrial dispute act ko the industrial dispute act ki matung inna ko khogi industrial dispute act 1947 ni ko 1945 45 or industrial dispute act se ko wait now given 1947 industrial dispute act 1947 ki matung inna khogi magi provision am khak yaram ko aidi kano industrial dispute act ta khogi kai hani provision am khak yaram like government da prior permission ama tawgadabani haina ko prior permission ama lawgadabani haina kariguma noina noina any industry ama thingjage haragadi in the any industry ma close section ge haragadi prior permission ama lawgadabani na industrial dispute act 1947 gi makhada the provision am ka yawe da excel ware haina ko gi garment factory ama khangna asigi matang da ai government da koina topser ai to ge habisi bu government da dum high legadra government na yaraktra di hadre natra aduduna masigi provision se lok tho sinem industrial dispute act 1947 gi magi article IT chubudra kaino ma yaw bani adada government da hairam dawni sinem government da compulsory hairam gadamani sinem adudu ya id yadre ko like adigi atopa example amadana koigi kaino da Harinagar sugar mill खोगी सिसे हरिनगर सुगर मिल से ब्रिटानिया दो अदुगी मखादा लेरंबा सुगर फैक्ट्री हम खकने सुगर फैक्ट्री मसिगी हरिनगर सुगर फैक्ट्री हतक तौगे ने को अक्टूबर दा 2025 किनी अदु मसि से कदोगे हारा कांदा माइसिना के हाइने खोगी ब्रिटानिया कंपनी दिगी तोकचरगी ना तोकरबको तोकबा मतलब सिदा मगी कंपनी से ब्रिटानिया कंपनी दिगा कॉन्ट्रैक्ट से लोइना की बेगी मगी कंपनी से तोकचरगे हाबने कंपनी से पूरा मुथलगे कंपनी से लेहलगोगे ना हाबने को ब्रिटानिया कंपनी से लेत्रबनिना को अदो गवर्नमेंट ना कदोगे हारा कांदा ब्रिटानिया कंपनी से दी कॉन्ट्रैक्ट तो लोइग्रबनिना मोई कानर रोय सुगर मिल से लेरुबई कानर रोय सुगर मिल से प्रोवाइड तरमी से कइनो सिके हारेबा ब्रिटानिया की मोई कनो दो सानबा द सुगर से प्रोवाइड तरमने अदु तोकचरगे हाबने तोकचरगे हाबसिदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज होबनिना तोकचरगे हाबसिदा या आइदि यादबदो सिगी कनो से पालगा हाइरेबा हाइबि 19 से पालगा मागे आइदि close to bi close to bi bagi right lay na man harak pai ta Harinagar sim ko adagi binisma take case 2025 sisun chamane ko sisu right to close business natre harak si binisma take case di taseng bagi di taseng bagi di magi sisi di right to close business natte taseng bagi di company kanon spoiler sida hapsan me ade binisma take case di kanone hadak ta thokiba case amani Odisha da kogi tender ma kaweba tender ma kaw sida Odisha da khatang leiba aina harak pai tare Odisha da khatang kano tawgadaba aina harak pai tare ko Odisha da khatang magi experience tan gadaba aina harak pa adudi yaroi na hai bai tare ko dugi binisa case hapurano
aduga sije sida right amasu yawe right amasu kadoba right to internet access sigi right to internet access se kano complementary ni ko sida su yawe aduga kano da su yawe ba ko ngasai gi ahan bado right to freedom of speech da su yawe ba sis freedom of speech ta tamgram ni ko sida right to internet access se freedom of speech sa paro adi there is no indefinite suspension of internet yamna kano interesting oiba pona ma ai haijara ke ko yamna interesting oiba karamba pona hara ka da khigi kano se akhoi sigi right freedom ma'am this freedom ma'am se ka do hara ka da khoina point am ka le freedom ma'am hantak ta ni ko si se hantak ta pass to ba kano oi do ni haidi case ama oi do ni ko case ama hantak ta pass ka si se ai haijara ke judicial interpretation of freedom judicial interpretation of freedom right to freedom sigi interpretation hai tar freedom judicial interpretation of freedom right to freedom and article 21 sise mamangda akhoi case ama thoki karamba case na kan viral yam sakiba india got talent na ma tawdo india got talent so talent india got talent na tawraga akhoi kanonaga sameraina adagi bipul goyal moy ani na chalaiba moy ani na kano tawba internet ta khoi kai haini podcast ki type ta wathi ngangna fan ga tawna wathi ngangna da khoi kai haini moina wangangna rakpa matam sida moina professional tawrakpa matam sida ke dawge hara kana khoi mi idp kano khoi vulnerable group hai tare like person with disabilities kangu sing lakna badu moina ga lakna yam madudo ek tha amara ani ra khatang chanara maga dum thingrabni ko youtube ta yam viral hogi ba pona nga tani moi masen phagi tawna matam sida makhong te pa makhong adu tawba da tawba si tawba da tawba ka ani am thina viral chaki pa poni ko madudo yamna haidi moina ngang bu wa ching do moina haidi haidi person with disabilities mayam sing se moina hantana yengbi ta ta ngang ba do adu duni ko india got talent ki magi kano done madugi case to ki maming do kari ko ge hara kanda koina ms cure sma foundation case habedi sigi 2025 kini ko hantak sei kini ko current affairs ni ko sise masigi case ge matungina kari rai ta ge hara kanda article number 19 se article number 19 freedom mayam jingse masisina can override habedi koigi article 21 habedi right to life se habedi right to life to doi chalini dana aigi personal liberty aigi personal value hai tare ko value sing se haidi ai je soinai ben pa mo ore soinai ben pa se aigi right to life lei se right to life se article number 19 freedom to speech freedom to profession adu mayam jing sina override to bayati sini kudamana haraje hujiki kano india go leten du da kano person with disabilities mayam jing moina chaidana ngangdana fataba pod oina sidadana kotraga tawriba mayam jing do ko kano tawriba mayam jing do moigi freedom di lei article number 19 ki freedom di lei haizara taraga su article number 21 jamana override to bayati adu duni ko main thing se sisi ni mana explain to mi se ko meaning di kaino hara kanda it can it can it can endanger or infringe upon the rights
of vulnerable group. Vulnerable groups. Kari including PWD. Person with disabilities. Ko. Sise yam phasaba right amani ko hedi kanoni article 19 jina article 21 ja override to ya de habse yam phasaba pot ama khakni ko. Sise aigi wakhandani hedi yamna important oye na khali sise. Hedi handak ki pot so oiba. Handak ki pot so oiba hai tare current affairs oiba. Yam phasaba pot am so oiba. Hang basu ai ni ko. Article number 19 jina article number 21 se regulate tawba yabra hangak taragadi adudo yadi haita ko yadi haita edi India got leten the sigi chauna irang thokim ni ko supreme court so aduduna sigi pot se pekhada ha pe ai ko hayeng article number 19 jina article number 21 ga kari mari laine ge relationship to adu de yam phajaba poram oideni ko ms cure SMA foundation case ai ko moina case torapani ko adudai Supreme Court na husik right pulap ti tadri hadi sigi case dum chathari ba but tawadabu article number 19 jina 21 da override to bayati habasi mati adunum di am saying na summe ko yani ko hidallo shalasi next hayeng hang ngasi dum torok ai ko ngasi dum polity gi makha dum torok ai habidi politics ai khara thuna lotion ningi ba ko aduna politics lotion dragadi thawa am tawa ya tre aduna politics article mathang article number 20 se ngasi dum torok ai article number 20 21 22 dum mathang torok ai ko thank you so much have a great day ko